أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Muhammadin nabiyyikal karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan adina tamalabita Bapak selaku Ketua Pengurus Yayasan Islamic Center yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pribadi Elena Tomatota Bapak Haji Panaungi yang saya hormati dan saya muliakan, beserta seluruh tamu undangan, ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir, dan seluruh tamu undangan yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tersyukur maraja angkagi napasinda rupa kong Allah Subhanahu wa ta'ala hilalanna iyon ramabarakae sekira-kira asirun tukatta untuk panasay tanra apakah jawi alih lori kong Allah Subhanahu wa ta'ala naniya panasay tanra papuji marajata lori alih malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memagi-magi aga menjadi ibu minasanan niya maladda iporanno na yalang sara untuk pagangkay acara iya angkay wading nalitay pamasinan niya syafaat maraja na wading angka ilolongan asalamatan ni mananong ngariwano akhir amat insyaallah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyikal karim. Salawat masa lauli alaihi malakina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia naritu Nabi, ia angkede napaja iram peasanna minimal akadupuluh bahkan 100 kali dalam sehari semalam iram peasanna Nabi tananya illau doang selamat. Magi ni laudoan nabita salama ni rampe asanna nasabaiya ro nabita taudi waladina nan niya tau malada na puji ko Allah taala mamagi-magi rampe madicita nan niya pa do marajata lawi alimalabina nabita na waddi manjaji ki ata iya angkay malada na puji ko Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Silina tamatapot na kong Allah Subhanahu wa ta'ala kehadir sambutan yarega sa patakata iyan kay nabawakan on na alina atau malabita Bapak Haji Yunus Panaungi situngan na wadi jaji ang katargara pohat atin na keadaan na kapota sehingga dikenal dengan kota santri. Situngan na aga pe masalah na makurang ni tau mato makokoy makurang ni tau mato mega tau macho makurang ni tau mato na mega tau macho biasanya tau mato na pangajari anak ni biasanya tau macho nitamun rolino.
Iya biasa anak-anak enareko angka aga-aga na tigaw na tasala yari ga angka aga-aga na jama makaleleng makamparamana na mo balibola na makamparato. Iya makukuha din na siyang para tao. Masalay balibolata makadaki tanya to iya. Angka pamalada alena masara na pamakibwa acara nunli anu makaleleng na sa tanya to iya mitay. Nahikop tigaw, ijit Padahal manusia terbaik, tahu paling makanja, nasan nabita, khairun nasi ampa'uhum linnas. Sikas-sikas sineru patau, ia megay at kegunan na law padang narupa tahu. Dakwah itu penting. Maparingerap parallu, mapangaja, maparingerangar idekenge. Yan itu ampai makada malilu si pakainga, mali si parape, rabba si patokong, tas sila cakatanga, tas cekat tigarro, si jallo kalalap patuju. Tapi ya makokwa dena, magalilu manik si galere. Mali si pacuru. Ya kung katau makanja, ampe-ampe na makanja-kanja, tau malampu tita ningareo ko talapise kung katau malampu-lampu na pautongangi, isa para lala na itikang, na paja makbicara. Narima ko na naro, iyaro nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam puraki na paringarangi Bapak Ibu sekalian. Ia kong kadosa ko tu kampungi namoti di icalla to. Tanenya tu batau masalah. Namu ini icalla to. Namu ini napaturu gitu kuang Allah Ta'ala pacalang. Nala yakale baraka nabi tapade ko to malopi si bawah. Ia tu tau maki buah dosa ia na tu sakbo ilopie. Ia kuya rolo piesak bo nara labu sila buang itu. Aja tak kada ia numo. Aja. Si selai si pakainga. Na iya tona na tamaparingara na dena na memang kalinga ite baca ay bahaya na to. Makadai gurut tayo na dena na laku pangajae. Bahkan makadai na di taman mata walay sapi unukiha mata may atun jahiliyah. Yan ang kakampo, de nagataw mapangaja, yan ang kataw mate ko to kampong ito mati jahiliya na yato. Nabita makadaan. Panti na yasang yadawa. Aja talupay maparingarang. Idi, taw matoy, katubija-bijata. Di na marigaga ng para taw eh. Melo mito kumaday siya na, tanaya makukwata pa ko yung parang niya na, nasa nga namo mo, jolo. Ipodani makarin ka to na mo na batala dan nasa malada pa na yano. Malang kayo rona na yano nang katito na mo he. Coba gare. Ya ipodani makada batana mo nasa manunumoti anakku maga pa na yano liwa piha. Berarti ya makoko dini matona na melo yang para tawi sesa. Tak din ni taw matoy. Apa matak dini man pa masih wakada. Namun ini bidi ko na gaga basang. Apa iya oko kampung kuya ko nene na din nakada nene makada nyambo kung kana ade na nabicu apo naro nasa ita na higa mantara ko na samboku sisa na po lemato karanipe tu mantara ko nasa papaku ya ko makada ambo na nene na ya kung kapo na din nakada nene makada nyamboku ya ko bapa na makada yambo na makada papaku ya ko nene na makada amboku jadi tak ding nene be manci maloloy. Ya. Ang kapo na makada niya makada niya kada pambo. Indo dena nakada nenek makada manindo ya kum indo na makada makku jadi tak malu dena gak tahu mato. Hirani mato na ni te pa namo to mato mapirato. Iman ji malolotongan ni. Apa nama aja tanya aja anak-anak mapatah sila-sila nak tahu matoy na. Ide gare ko talabisi. Arwani makelong kanjak papaken na majasa. Tak tutuk-tutuk manang
alena masalah makanya nai ako makunray Muhammad Rasulullah magaji nangka waju-waju pada putang cik dek menitak pangalan yang dia buat olahraga nasang nataman mana ni makunray mapuli ni makunray matakro ni makunray dili je gaga ang kamana ni rupa na olahraga na tamay makunray naiya rupa ken na de Yahudi makibu paken tanya salang ni makibu arang paken arone mapuli makanja-kanja mo cek dek sulara na maria-waria mo malu ko makunray na kede lari mendre aja memang na nipaw ko ranangi ko laranang aja memang na nipaw apa kita mana man tajagay biale tayo makunray kay ya tunade na idi wija-wijat ta de gagawat di meway ni ko tanya idi ka anak-anak ta masikola aja lalo na de ta patami ko pesantren anak ta de itu gaga de nagaga makokoe bendungan ya rekadena gaga tembok paling koko makokoe untuk hantam mengantisipasi narkoba persinahan si bawa anu makaleleng kotanya pesantren yang makokoe dan itu benteng terakhir ya nama rutu pesantrennya masuk lagi pesantrennya mani makokoe dan itu adalah benteng terakhir nah sebab pesantrennya mani dena tamai mani pengaruh Oko pesantren ni ya tiamo pananak sama HP maka tu kata mato kebaratan. Magi ya tiamo HP. Naiya na makokoe mapak guru na majilba na patama hese oko bekilina na parikanto mi HP lala matanda tapi musi nang kalinya. Denes kan ito matoni. Detonis kan ni guru apa oki lala na jilba na monro. Hati-hati. Mereka tahu matona samaji nang kay batasya na padahal din napahan. Tantangan na makukuha pendidikan tantangan na agama makukuha luar biasa. Maka daka ya ko talyengi HP anak tanang ka Facebook nang ka YouTube na tiri malyengi setang anak ta. Talyes setang. Napatamay kamara na din na tinro tulian ni tunita. Wadi jaji na padel lampu na niya tunita. Tasa matinro latu tate dua wani. Mak bicara angka foto kiringan ini deta ini tomatoy dan bisa saja orang tua masuk neraka gara-gara ia para lukik matika dan ini tantangan di abad modern yang luar biasa ia ko Bilal bin Rabah ipaliu ku ya se nakasi makai kalah deni pak baju balal lakka nanre kasi kemudian ipatandraki batulopo watana napa isuro keluar dari agama Islam ada napau ahad denule puade kul huwallahu ahad nasaba tatandra inapasana yemiro napau ahad Bilal bin Rabah secara lahiriah fisik tapi ia ini pak bukan fisik lebih berbahaya lagi maka dati udah hulu fisil nikaffa tama kurilalana agama sallangnya secara sempurna tongam moga Andrewi aswani manasamuga sesuai ajaran agama ta. Pakengi ipake sesuai moga ajaran agama ta. Nitai matat tapo talapisi manasamuga nasurang agama ta. Ya, kadang engkau tahu Pak, mas sahada ikimunna, tapi ia nitai matan nakannya sahada. Kada ini sadari terlena naya waktu itu okolino bapak sekalian sinampaladan pong Allah Ta'ala makko manibatinam meway di atan nandita makko manibatinam uji umat de napaja nakpasan ummati napaturungan ni akurat tanda na pujita pong Allah Ta'ala alay patunjuk yaitu lahirannya kita itu informasi isa na itu informasi ang kakaapo tilalan na ya kumulit patamay riasimu mo katanimas sa ichibawa tu nadita tamari surga pamaseku iya umuru mo kolino cinampan pergunakan niya aja mutar lena na iya masolang ni makokopa luar biasa asolangan na masyarakat ta luar biasa
Nasabak dia ni rule Bandung. Agaknya dakwah na sinampak ni. Pokok sekolah umum Pak, 2 jam ni pelajaran agama. Ditambah sekarang 4 jam. Kau 2 jam ni seminggu, 4 jam ni seminggu. Napa menonton televisi 10 2 jam. Napa mak guru pelajaran agama 2 jam. Macurite guru na setengah jam. Matarangka ni guru na setengah jam. Napa tuda tak kajian na setengah jam. Setengah jam ni mangkali ngapaja apa ngaja agama. Namun ia rotatu tuto do cilina na sabade na mana sanang kalinya. 2 jam ni pelajaran agama siulang dalam 1 minggu. Na ewe iya rosiaga estana ro anu makalelian. Maka de guru tadi natap paibosi na mali. Dia natap paibosi na mali. Pada ni kasi madake uko batu. Ya kuya na Romelo pasalama 2 jam ni mabela niya. Makanya saya mengatakan pesantren sekarang as'adiyah disengka luar biasa syukur. Ajak lalu nama bela anak tapole pesantren. Dega gawat di Bandung ni, dega gawat di wasiat tasalai untuk patenangi atita na rekode nama kanja agama anak. Ia natania agama tasalai yang anak tamasolan. Ia kuarampara capu. Denang kana kadana dikta awasiat kani waramparane denang kah. Dega gana wasiat kana dikta warampara tapi agama ni. Ya ko makanja iya gamana de malam pina malam pumo na ede na takde magi je ko na tau matatta diolo tu ko mejo kana na pasti mabere wasiat nelo sompa enak ko baca ko me ko lo sompa me ko lo balik kampung baca ya pak do ngasalamaka sih aga Nur Muhammad wala atat tonga hilang alalangasku Abu Bakar ngupatat torioloko Ali upataktor di atasku, Usman upataktor di abioku, Umar nusandresi, Baraka do ala ilah ilala kumpayaku. Yok kan nak? Ya tu pak dongan. Tanya pak dongan pasang ape jepuang Nur Muhammad wala alaleng betongan na aga ingeran watuna na ditta malaikat dapurang. Ya komelo ko jok kapakanjaki niakmu. Abu Bakar taton rioloku enak patatong ilampu ekomelo ko jokka. Yaitu Abu Bakar as-Siddiq. Deni baca. Ia ko yoloy batongan na lampu mutatongan na kendro ko tata ko laku. Ali tator riatauku batongan na aga yaitu ali mabicu moti na sallang batongan na agama sallangnya nak pun riatawi agamamu. Usmat tator riadioku ia waramparang oko adio mutar aja mu pun riatawi. Umar nusandresi batongan na warani patutawe nak ko jokai. Aja mu pelorang yaitu Umar tu tau batta. Maga batana Umar na podat tawe yang podat Nabi ya Rasulullah akak dek no mak dakwah iya pa kumunrimu tatto iya kong kamacigau iya pa napa makat dek Umar makada ni gade na nelo janda bainena yatim anakna acur ya gana po Muhammad bate na Umar onro la ni tahu apa tahu dia sifat na Umar luar biasa tandria kare bawah singa padang pasir. Apa aja mangkali baca. Noko ni monro sitongan na agama ta makoko luar biasa tantangan. Apa na cili-cili manina puja-puja manita agama. Yan ini juju korang ni ko palantikan ite maka tobe lay taru. Yan na din ang kilalang natin na itaro korang ni. Din ang lay. Ite gare. Iya ko sera ita mo ko asadia. Napa man punggawa na makanja didikan na de. Pasti de cenge to di na palayolot. Iya ko de gaga dasar agama na napa isuro meway agama pasti de nulay. Nasabak din ito ga tinakuro. Kadang dia sadari pak, kadang anak tak ajak lalu tapabelai, boleh sampajangi, boleh baca Quran. Ya kumakdat ke niya tu, ukulalan na atinna, dia na masolahnya tu, dia na tak de tu, dia na tak dem na iya tu, tadi di.
Na megapun ni makoko atau matocok di anaknya. Masa wae cauna na taro. Pikotan na cau. Na maraja maninapa melo mamparangi. Ya betul na anak-anak din apa aja na turusi. Salah anak na nasa makabar aj paku miro din mariga ka. Padahal salah niro. Pabicuk na itu nana ni patama masigi. Ya kumaraja na pakimi pacu yai pajai. Aga kong katalis kiri ni tarakko. Tuli garakko talis kiri. Tuli. Ya ko jupada nak lima irakko tarakko. Ya ni ko talis kiri ni tarakko deh. Ini talis tamen re. Mako mati itu anak. Ya ko nak muda manina pemeki mon litama masiga ide nana tama. Tari maruka ko tamamui. Pabacilo masigi napa di dia kacau nyamang itu buka bija-bija. Nyamak patu. Magi na manyamang. Nasaba iya na sampaja bijat. Tapos ki malolongan ni. Yan pa yaki gua ki anak maiga. Sepuluh dua anak tadi na balega. 10 de na balega. 10 atso na angka nomor ta sesto itu. Kuma sampai mana ni? 10 masam pajaloro. Siaga pala sampai jaloro talolong. 10 talu si bawai. Berarti aku tahu cik di anak. Tapi dah ni kadata aja ni ko 10 tahun na po di macur ya. Maki tu. Luar biasa tu luar biasa. Itu ampai makada tomatot tariolo mega anak-anak, pedek mega ya anak, pedek mega dalle. Ya makokwa pedek mega anak, pedek mega susah. Apa telu anakna dua ita rungku cik disapa. Mereka agak. Nah dina jampanya anak na pasikole na sangan anda dina kana tanay makadaga mo guru ina dapat siya ko dina nangka makada men kamu matampar. Dina pasikola lo ni mapangoto. Apa tampa auto na minakuta na? Ite tama to tariolo. Rewa dapat siya ko. Dapat 10, namun ya dapat 0 dan tadi kali sisi matandrat kalan na. Yan na nito dapat cala na tope inapa na dia. Nasa din na dapat guru. Tuli bang guru na naik makupa din ang kanita na. Desa karang kamu gaji ko na. Ite gare. Teway yan na kamakupa teway. Masolang itu masolang. Deto na parallu Yahudi pak tama sengka tutu ya masigi dia na parallu cukup anak tanah solani ahlana 20 tahun ke depan tak tutu masigi ni gamelo lisari kotanya anak tak ni kodena na tamu masigi anak tak ni gamelo lisari mesti akan kosong ya mesti akan kosong dan ia itu napigo Yahudi ini tu kalanna tu sasa kami Yahudi menguasai itu luar biasa batena kuasai lino Alfamart, Alfamidi, alin na mana punna. Coca-Cola, Sprite, yang dia si botolo, siaga 5% masuk ke Yahudi dan itu kembali menghancurkan Islam. Nangka memang. Na di makokwa banggai. Maga, banggai minus Sprite itu madakka. Milo miasa minus Sprite. Makwa milo sulangnya ke mata. Luar biasa tuh. Perlu kita sadari. Akan siya baca Quran sesu, siya ayat ibaca sesu. Kada yang lupai mengaji. Kada yang lupai. Bisa mo kay paringaranya nak tay pangajari nak ta sesu na asam pajak. Ya kode nang tay tatajan ngali tay pakte pasuri mundri. Aja takna dan tu dilomo mau dan tu diwacul tak. Kendro dilomo mau ko to Allah. Dinas kuatu. Lawan mala mo dala ko dipakit pangajari digahe. Deule law mana pikiri bolata ta cidi tak du ilake ta masam paja subuh deu lo. Ini ni wadi. Ya kode na ne moto u aja talingi tawana. Maga. Disitulah dakwah. Makanya tewai anak sama kokoi. Masolan itu masolan. Generasi muda Islam luar biasa.
narkoba, liwat. Apalagi tu masih pawi nomor 3 sengkang dengan penyakit. Nomor sharing di kampung, nomor sik di kapan. Ya. Sekarang sudah masuk di desa. Hati-hati. Dega gawat di newai agama ta, dega gawat di perjuangkan ni agama ko tanya umat na nabista dega de negara. Nabista darah mistik newai agama. Lo taik mak dakwa ci di minta utama boro mana ngalelena, na ci di minta utama salu. Lo taik lagi rempa rewat to ni nabista. Matakpo man ni malala mapat di mana ngalele na puray bampay puray rempa kinapalit pasandre ang kataw bawang weri nung yetomiro na pasalat kibye. Bate daw nalita perjuangkan yung gamay. Iupili ipuja-puja agama ta. Kaya sa upaw makunraye sukurulada ki teway di anak ta. Dega gawat di pakanjaki ahlak na nanae yaitu ampay yalik kemampuan makunraye namun tudak dua ja deto nampak ilak ta. Di situ sudah dimodel oleh Allah. Pinggul na makunraya itu ya lihat kemampuan. Makanya ko makunraya itu sudah masuk ke makoro namu duit jadi sama padilah ka ya rane kita ngajam ni menre utu nah. Si sele ni menre utu na maka ko na tipi. Na paada di taw malopi. Ya makunraya deh. Ia kona manfaatkan realnya ko pun Allah Ta'ala untuk mendidik anaknya, duduk mendidik anaknya. Itu keistimewaannya wanita. Sudah kok, piara anakmu, didik anakmu. Makanya itu kemampuannya. Ya lebih metu ko pun Allah Ta'ala rone de nulai. Kita ni gare. Ia ko makunrek dondo anak nagangka si jango ko tude na tin anak tu dia dondo moi. Ia rone 10 miman ne aje na manitu menrek papa. Tau jadi papa. Ia na pura na liman na maka pa anak kana na maka sia matin ro aje na tu menrek na sakya. Na pale na liu na to yole matin ro mbok na anak na. Iya, ta coba ni gare. Maka dan di situ keistimewaannya wanita yang diberikan oleh Allah. Tapi kadang makunrena mampak kalian. Napa itu dah mak gosip Allah telu jadi mau patilat ka. Disalahgunakan. Agi nasalahgunakan kita tetap masalah tu. Kita pakai jaki. Kemudian yang kedua, memperingat maka di situ ngena wattuna ni makoko apa bu isadari. Ia kotomelo mangolo ko po Allah Ta'ala tasappai paketta kanina makanja etapaki. Ajak na sembarang. Kung ang isa makadaasa mo sampayangin na mo baju ko sa mipake tapi ajak. Tidak sewajarnya dan tidak sepatutnya. Kung Allah Ta'ala yunri mangolo, alay na malingi yamanan na, mesti masirik yung kung Allah Ta'ala. May kasi tao makunray, alam sa lisapa na maligi pawa man. Napasang sa lisapa na nasa dito gamita. Iya, aja. Apakah sepatutnya makoro batiwi mangolo ko kung Allah Ta'ala? Alina yunri milaw doang, alina yunri milaw asalamakan. Maginang kamakoro batiwi mangolo. Mesti ta pasuku-suku eleta pangulo ko kung Allah Ta'ala. Iya ko makanja ipaketa na makanja atita. Makanja ibatiwi manguji kung Allah Ta'ala matan nama to pakai nak din. Dan Allah sebenarnya menerima apapun modelnya, tapi dia pada kasih sayang dan lapori. Ini tanawanawai. Maka kasih ega tahu silalo na pole na pake wajujun na lupa ko to laraga, makida ni. Iya matuto na pake masampasan. Mengaji dengan mengajar pahala, nasolangi lah palangnya na pasitonda-tonda. Aja. Akhlak komunikasi dengan Allah itu luar biasa. Disitulah tasawufnya agama. Biasanya tasawuf agama pa akhlak na mitawe batay na mi mangololo kupon. Itu yang membedakan syariat. De nak kada purana ijama de, tapi bagaimana sempurnanya amalan. Itu tasawuf. Ya ko syariat tabu pak bu syukur ni.
Di Sengkang ini kita sudah bersyukur luar biasa. Tapi memang ni tingkat kacek dek maga ya robate tak mangolo. Ya rosalisa Pak Soli ya kumajain ya betung ya lima kada meka pertandingan salisa apa aja memang natapaki. Ajak natapaki. Dan Allah tidak mencintai. Dena puji pun Allah Ta'ala. Nabita makku manibate nama peringerang. Ikhlas ko pun Allah Ta'ala mo katai. Ya ko hadire ko kubulana pun Allah Ta'ala. Akhlak. Masungko isitungan na bagi laki-laki. Salat itu bukan fardu. Dena perlu. Tapi ia sungko itu luar biasa. Itu adalah penghambaan. Itu adalah penghambaan. Akhlak ibadah. Ia malipai akhlak ibadah. Ia tatu aurat tak hitungan na asal sampai jang. Tapi angka yakang akhlak ibadah. Dan itu jarang dimiliki. Para sufi memiliki itu. Ya. Meloki mangolo ko kung Allah Ta'ala jenne ta. Aja nanya ro jenne ipasi taru ipasi. Betongan nanya matopura ipasi mak jenne ko boleh. Lepangi mak jenne pea masih komi. Angka na antara na pura ni mita anu makalelian. Ya jenne ni pea karena energi wudu itu sudah terlepas. Ya ko pura ni pakai mak balle jenne aja na kita pakai mas sampajang. Tato lain. Ganti dengan wudu yang baru. Pak hakikat wudu adalah untuk itu sebenarnya kejujuran. Napa bersahabat tu sebagai kejujurannya aja sama bela. Oko lampu. Cawe. Ya koto di macawe ki oko lampu macawe kita ko suruga. Maka dia nabi tanigi umatku macawe boleh di kejujuran. Pallawanganna alena na suruga hanya pintu kematian. Iya. Ya ko malampu ki. Naya mako ko tahu Pak luar biasa. Maka data engkau melampukan daw. Kita gare kandau igat talak ko pili na pal. Jadi akong kagaga nak bagayang suli nagat talak ko alin. Yeah. Mo bagi-bagi nasi dos. Nasa takkalamoy, nahiya to takkalay makasula. Napalin na ichi, di na chipi ichi, nasa takkalamoy. May gamo. Yeah to. Aja na tuli na wanaway mabela, nahiya to madali. Jamay. Asal mega mui kan makuramu tamu tak salah mui ka. Nah lagi aja. Yulega pun Allah Ta'ala. Yulega pun Allah Ta'ala. Aja neman lagi ta'ala ko de nama si pun Allah Ta'ala. Ya ko tulle male napa aja ta pandreanya nya nak tanu ta manasa aja. Nama kay ga tahu Pak Bu mangidangi bainena. O ko darat na tahu runtuh bunga loka. Jantung pisang, sumpak bawang. Pandai ni bainena. Ya ko jaji anak nama tu tanya tu bunga loka nala. Buah loka tu. Sire wari tu. Iya. Anak mau tu ya saya nama tu buah loka. Darat loka lah tu nala tu. Masih. Awi jambang ko sa de nawo natay narak ko irak bun. Napa pandai ngak bainin. Dia tu matu anaknya tu ko jadi tu ai maraja-raja tu nala motor. Anak-anak mopi tu matu nama macam apole maka dan yang buat tahu macam tu man dikasih anakku mapole madan ni mopi nang kana pole ni. Iya. Anu natai nana maraja matu motor. Itu latihan. Kena tu ampai lagi tahu kanjak patu sifatnya. Apa ambon demi matonan re anu makalelian. Maka ja ampe na arai maka ja ahla na arai roti siga rugaru tahu ya derek bamakun re dia setu koda maka dia enggak ada makun re. Katolik gereja Katolik itu mengadakan seminar napa 10 mana sebenarnya. Sinina agak sana sinina pastor napa 10 napa noli ilmuwan bicara ada na bicara makun re makun re tahu mo kaya tahu kolo napa tu untuk dia ada jadi rone sa pembagian warisannya si ditawan makun re 2 tawana rone nayero wasiro na aja niya betongan na dia na kan tarima je apa dia itu ka warisan na makun re dia saya no dia ning warisan. Ya ko pa na makunre na si Roni ini to Roni na mo na malolo ya to itu mal din no dia le warisan. Sisan na no agama ya le ni si boy kay nara. Mana kaya angka makunre
Mana kagama mangka imakun raya na tu narapa. Maka dan makut tahu tungan mo kaya pala. Okay. Isyukuro ki. Luar biasa peranan wanita sekarang. Makukuha mo teway yelita. Dia makan jak betul 5 itu pakai tak. Betungan na abubungi aja na kasih na tuli buka tenda. Aja mo tapaki itu ditapaki harus salimut tak. Betungan na deh. Luar biasa itu. Isapa iya ro na puji pengalataan. Mak baloki iya ko agi baca ko macam ni. Allahumma ahsin kama deta pala. Ang kamo na tamas psikolog ko pasantari mo pasadya. Gaga. Usahakan. Doa-doa itu tak sampai tak guring malampemu ya tu elungi dia elung agak ko man napalaman buli si surat aku ni mesti jodikan napala iyo tapi ako doa di napala baca asam pajangnya bu tapala itapala iya ru baca asam pajangnya doa-doa na tapakan jangi ya ru baca na tisati bertongan na makanya tulis ka ni bertongan na alhamdulillah rabbil alamin ko sini na papuji ang kamanong pamulolo ko rito. Degaga papuji sa ngandin na din ang kumano mi ito pamulog ko. Ar-Rahmanir Rahim na sa bairi ko marga pagkamasin na marga pagjarin. Malik yomiti, hindi ko tumapunya sukiyama. Degaga ilo ule ko kusulmon ko tanya hindi ko pasalamat ka. Iya ka na abu hindi ko to sompa, waya ka na sai. Hindi to ko rimilaw tulong kay ro lakay ko tudlaw kajok-kajok kay. Pangaban ni tinang karewa de hindi nang ka nagili-gili kasi sa pusahan mo ka kung karewa iya ka na abu do iya ka na sa ilaw do ni ko. Ini na siratal mustaqim tajalo ka nga ako malampu na iya masaginan. Siratal lazina nam ta'ala dalan na to mo rin dalle dalan na to malingi pagpinyama. Jalo ka to ka kasi lalam masagine wadi ni wala na wadi matanna pakalino ko matanna na tutumalino ko. Ilaw dong ni na pwede sampajani. Salat itu cuma 2 pernyataan dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin pernyataan. Iyyaka na'budu itu doa. Ihdinas siratal mustaqim doa. Dua itu sana. Jadi tu ampai masa dapat kakasa na paturuk pun Allah Ta'ala lako nabita ipake sifat bicara langsung si bawa punnya sampajang. Itu ampai nabita masa da Bilal ya komi te sampajang na nabita ya tui matan na ya tui maka kanja irita na jamu ya kumatak pola do. Ya na pole yo kaliwa takona nabita ku itu maka tanna sampajang. Malampe tu imita tu suju imita tu roko matan na topi bacana. Diwa lampe na bacana kumatakoy. Yung pwede ko tumatak ko nasa nagabawan. Ito sarang. Magay, nasaba ukpiro batulori po na. Iya ko sipa di cara mo mabu. Makadaya ko nanikmati tawin nikmat niya ibadah itu luar biasa. Para alim ulama itu menikmati nikmatnya ibadah luar biasa itu. Dega ganyama pada ko menulis te batu peringaran Allah ri Allah Ta'ala namanya apa pinak dine itu dega agak susah. Adega agak angkat nanya tu susah. Dega. Harta dunia dega agak angkat na wija-wijata dega agak angkat na ko Allah Ta'ala malingi papinya. Makanya dekatkan diri tu 5 cawek ila tinema paturiada. Yalay man kalinga cara makolomi magpasipulong. Aja tak kada kanja dekai jama yes namo talu ko talu sampai jasun nak dia satangkali ngecik di na tempat kita tatong ngamu cik di solat sunat lain aja tapat patu dia bu aja tapat patu ya ko de tu le pananu ngiwan-iwan ni cicat to na sininggu ya ko wani-wani makanya tapi aku de tu le 1 kali 1 minggu wani Jumat tajam Kude tulis pananungan. Tapi nulis pananungan tertingkatkan. Ya kota jami wani-wani tasappa siro kahusukan. Maka datu nabita nigi tau moto mas sampajat tangaban ni. Ya tu tau matamay kamara. Ilaw donno. Assalamualaikum. Ilaw ko syafaat. Nalik ko tu pangalata. Luar biasa itu. Ya tu kamara na nabita. Ya komeki matamay ya moto tapigaw.
Fa innahu dha'bus salihin, nasabah itu menjadi kebiasaan nih, menjadi tradisi di tengah orang-orang soleh. Ya mungkin. Ia betul lebat kenikmatan tahajud luar biasa, luar biasa. Kemudian yang ketiga, memperingaratoka maka dia tu sitongan na nabista purana podangi ko Allah Ta'ala. Nabista po podangi ko Allah Ta'ala. Isuroy mangilaw doon nabista maka dia ko Allah Ta'ala. Tungka sinin na nabi walimana padong untuk utari maaga nilaw. Tapi ya nabista din nilaw. Maka nabista taronga ko mo ko pesorimon rilawang untuk umakko. Itu pong Allah Ta'ala. Maka de nabista tataronga ko mo ko pesorimon rilaw. De nang kanilaw nabista ko lino o ko pesorimon ri. Kada taronga ko makanya di situ la syafaat. Dena tunang kaya sa syafaat. Maka de pong Allah Ta'ala Muhammad ni gatay de bisa ni maka de nabista bisa ko umakko ya tu maka de pong Allah Ta'ala lang harikutsi. Ya tu pe komisangi isa surga itu. Situlah keistimewaan Rasulullah. Mestinya nabista luar biasa. Ajak tapasarangnya ku aleta. Maka daka seret nasu saya pernah sampaikan itu dalam mimbar. Maka deh angka pasan na guru tak ro biasa. Wingarala da kiamat sa sidahlan. Enak. Ajak lalu melupai. Ya kung ka aga-aga memu jama. Aga ginemu mamulai. Uli ijolok nabista. Patuda-tuda ni nabista si bawah iko. Si cado-cadorak ko nabista. Pakanja kini sifat bicara-cara ko jok nabista. Na pemutanay nabista. Maka da makanja mo gaji iya ya Rasulullah. Guru tak rumah kada. Pahadere ina. Pahadere. Kung kagaga memu jama. Neko jok kana pahadere. Tuda ko jolok. Pahadere. Maka da ko carana. Baik ina. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tidaklah seorang yang bersalawat kepada Nabi kecuali malaikat itu menyampaikan kepada Nabi. Dan Nabi bisa datang pada waktu itu untuk menjawab salamnya. Tapi hadir, Nabi tak tewa sifat bicara. Nabi tak tewa sifat bicara. Dalam hati itu tembus dengan batin itu tilawi. Tayakini hadir nabista. Tayakini hadir. Maga kira-kira komeki si jokkan nabista. Melo kita to masampajan nangka hadir malaikat si bapong Allah Ta'ala. Na makalelep pakenya. Aja lalu. Namukui bolata. Makanya Imam Malik itu to limakanja pakenya melo masampajan. Ya kung kapakyan na baru to dia tu na pakai. Napa to limakanja. Samana to linelo botingnya. Kada loki botingnya tomak baju batik, mak jasa, tapi giliran sholat tomak baju kosa. Iya. Lebih hargai pada rupa tahunnya pun Allah Ta'ala. Wajar gana masih pun Allah Ta'ala. Lebih hargai pada rupa tahun pun Allah Ta'ala. Allah di nomor 2 kan. Angkat muli kina debat tomak sampajah, mundi di sampajah. Tujukan aja lo. Pong Allah Ta'ala pasalama ki itu di nomor 2 kan. Ajak lalu. Tapun dulu pong Allah Ta'ala pun dulu nabista. Ya ko agamay na makanja. Degaga kita salah. Degaga. Ya ko batena pong Allah Ta'ala perkenalkan ni Alena. Dia tu pong Allah Ta'ala napisah na tu Alena. Kendroy. Na kanay musibah na perkenalkan itu Alena. Angka aga-aga tilaw na din alengi. Na perkenalkan itu Alena. Napudangi makadahiya kuasa ya pun na hae. Makanya kesadari. Naperkenalkan maka tega nakan nakilasa kene tisang ni bu makada nalita kene muisang ni manfaat na lasay na nilaw ko po Allah Ta'ala supaya aja nasaw na samu. Nabita makada. Ya kene muisang ni manfaat na lasay. Kene muisang ni manfaat na kamiskinannya. Kene muisang ni manfaat na yasanya bangkero. Kene muisang ni manfaat na yasanya terpuruk. Na nilaw ko po Allah Ta'ala maka aja talaga ya po. Ito kita perkenaikan. Caranya berproses itu menghapuskan dosa dan kesalahan manusia. Itu adalah penyakit yang datang itu adalah menghapuskan dosa. Kene titay maka dia dosa na rutung na sila ko po Allah Ta'ala aja tapasawi po. Aja tapasawi. Kene tisang.
Makanya para ulama sufi itu dia milo doh ko malasa dia milo doh. Mate, next makarawin ali dia sing malasa. Apa nalaga ni po ng Allah Ta'ala dosaku. Ya ko to ni madisi nga dosa ni tama. Tapi ya kumalasa ka lagay dosaku. Makanya Hujjatul Islam Imamul Ghazali lalannas ulangi ko din na malasa tari. Tari ko din na malasa. Po talupay ka gamari tapakanay ka kasilasa. Sesa patuya kumate iya watire na din nalaga dosaku. Ya ko nakanay lasa tapamakal alhamdulillah rabbil alamin napadunro ni po ng Allah Ta'ala kasalhaku. Liwa riyo na kumalasa. Yo pui di napay mangilut tu magabawa na di po gipasang pajamok yan na pa ko mati dali ro tapo madari kadang betongan na itu istimewaan agama itu makanya guru tak banyak yang mestinya disyukuri dan dilupakan mega tahun dinna mestinya syukur tapi nan lupai liwasangnya pak ini disyukuruki sudah kaya ini disyukuruki aja ta syukuruki masuk isitongan apa denol le makanja ewe yinu kode na tumadakka nikmatnya air itu ketika kita haus betongan na dakkai ni wa ditasyukuruki apa dega ga nyama tu kode ga dakka dega ga nyama yinu wa itu ni gare inu ni gare wa lima kaca pertama makanja mau pakadua makalelani ketiga mapai ya ko kapai dena memang itu dua itu berarti nikmat itu sebenarnya ada pada haus maka datu nabita maliwasap po muanre madakka po minum papisawi manrewi sebelum masuk supaya engkau selalu menikmati nikmat Allah itu. Iya ko tulibak kamu pinadege kaga rasana tu. Le jamo pi mako nasang ang kami andre sina sa jolo cede. Iya. Itu nak kor makun rewi. Dan sumber penyakit kulit itu. Kemudian napasana tu nabita ya kung kaanre 5 rupa ni sigaru aja mo andre ya na 5 rupa na kutut sigaru si diwada na 5 rupa ni sa na makin nabita aja mo andre racun niya na iya pagcara iba acara ay na 5 10 na iya dinapoli ko na pasigaru-garu kalalo malapakan rebu na lamana rupa na aja. Mestinya kita Islam mestinya inampakkan asal langasta. Tabedakan di agama tu ko to diloki mamaudu to lekko mapangajian na yamatoro ijama jamang makalilian ja lalo kasi ja lalo. Loki pesta ibu ya kung kataw makibua acara na tatuma na tawe manre aja tatuma manre tudang. Sapaki kadera tatudang aja kasi tatatum na sabayatin ang pasangan na dita. Nabita lagi pak tagat tuwe na paling nabita ya rowe na sabali na siya ipatsurang na paling nabita na pamanganga sisan na tamo ko timunna na nabita lotuda na panam onrodena na melo minutatong nabita ye malada itandray aling salamaka ko po nga lakala mo hamma upatama ko suruga deu challo de gagawad bistamay suruga ko de mutamay ko tapi nabita masiri minut tattong naman nasay patama suruga. Iya di pagaga jancita na kung minut tattong. Namo pa jaba makibuat acara. Aja. Kita ini Islam, salang tanampakkan ni akidah ke Islam mata. Hal-hal sekecil itu wajib patama suruga. Pak iya makoko apa iya kong kagaga na sama turusi te namo dosa. Kung sa banturumuwi tatawa lah. Apalagi demokrasi kebangsaan ay yato na tulasan na demokrasi suara paboto si bawa ulama pada di ya kung talo paboto na si taw pandrita mapili kali taw pandrita itu ya apa pada suara na tatay sidi na iya ko nasidi tayo kung kaano makaleleang. Yan nasidi mo na mo sala ko nasidi mo Teka, iya tapakanjaki. Yan na din na pulok ko tuwi barangkat na rin dalam. Tapapulok ko yali tajolo. Aja, ya komeki joka, nang kaje tumakutan na makada na bisa. Aja mo mabela sapa pangaja.
Aja mo mabela law makutana, tanay bawan ni alemu, pulok ko puamuya to, de na mabela. Ya kung ka nagaganelo, tajama katimbang yolo. De to ka nasalay, tuju mo kayo. Pokok kita, na ito padangka, masiko-siko na nasa, makarato ko tina. Ikala hindi, ya ano niya. Ang ika tumakto, ang ika de na mong kidigaga. Melo malaro na tayo, tanya, di ano tayo, kasi agar mo sigurang. Setan niya to. Kinakara agar mo sigurang, setan niya to. Yan at iya sang ibalisi lopo. Palay ko ka na makat, di makadaya, iya pagkipite ko magay. Kasulan niya to. Ang kakilala. Yang kedua, ya kumikimit sang ikadadosa. Ya kung kagagay, pigo na masiri ko ni itawi ay itakot sa natalan. Di tegari pangamano, ang kagapangamano may ita. Di haga. Magiwasan yung kutangabani na patakapa, sunadin ang kagalampu. Magi mo kagili-gili, mako kumikot yung pumano eh. Tala mo yung pumano, mula rima de. Maga simulay pa, manyili, mako eh. Tanggan na no masala. Ang kaatin na magpakainga, tapi din ulit bandungir. Kemudian yang ketiga, yan ang kataw irugi ka. Ano masala na niya to? Yan ang tunang paboto lo makutana ko na dita. Ya Rasulullah. Paboto si bapana, ya Rasulullah. Kigeji ya, decin. Nayro paboto, ilasan ni decin, kay lo boto. Nasa tumalang pusa, apa? Si wajaki. Kita itato, kay lampu ipaki. Kigeji ya, sa decin ang inayro, pangay nasa mi madeci, kung lamin na, pa yun ni Ruben, Andre. Nasa mi madeci, kung lamin na, di kigeji ya, sa decin. Makina kita ya, sa mi decin. Nomor si di kata merugikan. Ini ko boto itu kata merugikan, tapi dia tu kapaboto sogi. Dega kata na decin yang boto orang, de toga kata na decin yang cicing waris kita mo. Maka siya si mana? Kita mo. Togang ina nyaman-nyaman ipamulan, tapi mato ko capuran na kita mo. Iya kode na niya tuwarisi elaw, ale na din uliman kayo. Tama. Nakanala sama kaliliat. Malaw dito tama doktoro, nule doktoro runtu ilasan na. Ipares sa gula na makanja, kolesterol na makanja, ilay kamanan ni rupan na pakburay yaling, chow doktoro Nabi ko saranan ka na chow na Andre na tawin Andre. Agagan na tawin Andre. Na mesti masuya tu. Na sinampa ko nga latala ko melo lagati pa. Sinampa. Na mga kampa ko nga latala melo solagi. Malo galuta. Siratu karu tadupa. Napakanay si bapa niya kigula pa aja. Palang makan ora yan re. Berlirak ko pa jadi. Tapataw ka siya silada. Magampap. Na di bawang. Di mana petakan cutu bawa takan ci, tidak ada. Pajau, dia pokoknya dia mau cene. Kemudian energi rasa bawang, rasa banalaga, pecoklah dapat di pada mana tamah. Ya nalaga ya tu rasa dia gaga, ceni dia gaga pas dia gaga, kopi tinu pada mi ko lalo. Pecoklah datang mak pada mi ko barle. Ni itu mana laga pengalata, batina pengalata malingkan mata kada ya lupa ya. Ia mana na perlu tasukuru ibu, ia mana na perlu tasukuru pak. Sampaiannya aja je ketunda-tunda aja. Kecuali betul-betul sangat darurat aja. Ia sampaian tadi saya malu pak mendari itu tung kalau bang. Ya, na boleh botingnya, mata kopi. Jadi ko labak kita nga, mereka itu mengeri binasang. Dia petut dia, sana pura dia laba mengeri dia. Nah sama tu atuk semakan pejangisah. Sisa nama lalu ni nasi cakaruk dulu ni, sama tindro. Sana subuh siang malah makan nasi ibu baju makan nasi. Apalagi ko matindro ina batau. Nasa inak pa ipa jujut sinampa o sandre-sandre. Yan na sandre-sandre, ya tu timpa tu siya ginapesat ni. Namakot tu siya tangi din na pajat, sa coba digali. Ya po pa ni te, tapoto, moto ki matar. Apalagi ko mangaji te, moto ni. Ay, di ito pa, nape mangaji. Jadi sinampa, matindro sikpiri, nasa bapi te, oto. Lena na oto, iko na masyang. Namakadahan na bita.
Ia tu setannya, ia kalau liu umatku anak apa na Adam, lo itu rangkok kupal lawang maka puja kupal lawangan na anina. Oki munro kapuja setannya he. Oki munro maka puja maka na namitak kupal lawangan na anina tu tato na puja yanina nelewali. Maka dia nangka tau matinro na bata wena deno to yang tu tahu isemi ko setannya. Nama tujuh memato, maka tasadi kong katau macet kilelewalo panita na mete na tujuh sisa, tapi makanya di tena kama tayo na demo panoto ijambagi niya to. Makita sito nga na. Dan kinampa to de na ako mo na chapo to naratak de paringaran. Na iya nyaman na tutindro ko suboy, tega. Kinampa lakda. Di situlah gangguan jin. Dan sholat subuh magi nak kada nabi rakaatanil fajri 2 rakaat sampaja sunat yalona sampaja subuh masarola di ini jadi nolololisa ya kumulle newel setamu moto loko tujan itu sampaja sunat luar biasa barakatnya degagang kak nalino batena pun Allah Ta'ala malini kedudukan tapi kada den dulek jama sampaja sunat makanya bu pak tapananungan ya 10 mau 2 rakaat tapaterus ajak tapa petus 10 2 rakaat sampai sunnah ajak lalu tapa petus betuangan atau usahakan kita jam 10 2 rakaat maka dia bisa niki kita jam 10 2 rakaat sampai sunnah mananungan rawati ibangungan itu ke istana ko surumondrina po ngalata ya ko degaga hotele tapolino ko pe surumondrina ki borani po ngalata ya mo 10 2 rakaat na jam 10 2 rakaat 2 rakaat yolona subuh 2 rakaat yolona loro 2 rakaat imonrina loro 2 rakaat yolona asara 2 rakaat imonrina mengeridi 2 rakaat imonrina isya itu 6 kali 2 12 10 2 rakaat tapi yang itu lek jami kopi masih di mas sampaja perlu ya kopi bola atau mas sampaja loro deh saja namun itu patan rakaat meruto najib dan padahal makadana bisa nigi tahu mas sampaja pada menu mapito ia tumatu sampajan na nalay po ng Allah Ta'ala na lepi-lepi na panalapa kamatu kusulon Allah mengata itu nabi tamakan kodang ko po ng Allah Ta'ala Muhammad kodangi umma nigi mas sampajan na pada menu mapito tapat-tapat mas sampajan seperti ayam mematuk ia tumatu sampajan deni taling apalang detoga kepala wadosan nalapi ipo ng Allah Ta'ala nalulungi napanala ia tu nalapatan niya tu mas sampajan para luki matika namake gas Allah sana Allah Kristen alhamdulillah merung dega palawangan nah rate itu dah angkat itu mas sampajan tu diruju-ruju mako desa kada itu mas sampajan pengalatan tu dirate tu ditarak-raka mas aja angkat tu pengalatan non rima ngolo na pala tau na kanay ani itu ditarak-raka angkat tu madari ka runto madari ka katoi madari Allah tapaga pura ni kata bere bolri ite kuwi di pale ilakas ko layo paket katoli na baca mana dega magi wasani patanang ngati na makanya ti pengantar salat itu ada wudu pengantar salat ada azan ada iqamat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah itu pengantar salat seperti kita mau mi'raj itu sudah tangga itu sampai pada kalimat Allahu Akbar nama gampat tu yang enggak alebe degaga angka enangka pun Allah Ta'ala maraja na salipuri ki pun Allah Ta'ala pada mikas si batu ko tangana pada pasir tanawanaway gari aleta ko sengkan siaga egan na tausengkan na parewa ki nawanaway aleta magar mikta na pasiaga egan na tau kolino na patanawanaway aleta pada mikas si batu ko tangana pada pasir degaga kata Tidak, makanya Allah mengatakan wala tamsi fil ardi marha aja mudokkan lebok nyatanya dengan penuh kesombongan. Tidak kamu tidak. Tidak. Dicuta ni tidak. Jadi biasa maka pala cukup kimi tay boleh yawa. Magaran ni na.
Magaran ni na tasi, magaran ni na galungi, magaran ni tadega aga angkat ta. Allah meliputi segala sesuatu. Dega kami matopa, dega ga elo uleta. Makanya di situlah kalimat Allahu Akbar ini pemaraja, dega ga angkat. Maka pada saat itu tadi, maka di situlah namanya masjid di atayna pun kode nagaga peringaran na atan lori alena, lo mana manilori pun dan doa di situ diijabah. Maka biasanya tafakur. Aja nanya risak pakin ribet tu Allah rate. Dulu le, makasta. Kanjaki. Kemudian si jannah yang terakhir upasatoki yaruna makada ajak lalu kasih tapakanjaki ada tak mengulolori pengalatan tapakanjaki pakailah pakaian yang paling bersih ya rupa kita bukung baru tajai tapaki si baca nunjuk masam paja tapi aja tapaki si baca ilomak direjam tapaki buku nakungka kan ke baru langsung tapaki masam paja itu luar biasa barakah luar biasa itu terima tu wajib buku dia kan dipakai masam paja makanya kalau saya punya baju pasti tapo pakai masam paja maka dah guru terteri tu nak melomato tu masih kiri gagamu melomato tu masih kiri waramperan angka aga mudupang ka si mudupai baca dah salama positongannya si sering baca dah salama pasti dakka apa ipandre pun imam iya pasti dakka ya tu yo putene ka larang baca dong itu no anjing mu kita nanya tu baca dong napo iya tu pasti dakka ya tu pokok menre bola baru masih dakkai baca dong itu matampu ya nana kesiasat pitumpulan baca dong sebenarnya itu adalah syukuran terubah ya raja nak ada macerak bola macerak galu macerak darat macerak auto cerak mana aja nak ada macerak istilah macerak itu tidak Islam ganti dengan syukuran kadang syukuran aja nak ada macerak pakai ini pakai ada macerak kira loh kalau cerak kang anak aja ni kalau haki kami engkap pelana tuh ya pemakaran ni kalau cerak kang anak itu gak itu syukuran takan kita selagi engkau mana tuh syukuruki engkau Andre nalengi tahu syukuruki tidak ada ya pun kana subali nalengi beri bolata namo cepat ni nabawangi na nasuangi maka bolok duro na dunra pati Andre ini na subali bau nulok pulai nasu deje na memang kaya tu 5 pai maje te ko tahu mak dereng na maka kanja ya na siya baraka de tu na kita tipe na dini maku itu coba ni gare asanggara ni gare kung ka sanggara na lengi te maka dasi lo ka sepi tak gua di gare sanggara lo kaluk pun apa tandre de ba pada tu jak 5 dun ya na si gua tahu ini tu ya sak baraka ini tu mantu di Pak Murah pe makan di tasilele ko aja mau kita useke aja ni ko ba mi mandre gagamu Pak Donat tu kami bu nai pandre pasang pajami sisan ni na timpu na tamo kuatan na patapulo so na patapulo wani na de na chapu kuatan sisa masam paja patasabu malaikat ni lodongan ni na baraka tu tu ngalino mana nyama tu he Pak Donat lupu tu tapi aja napa butuh jo tapandre ku ima dulu. Masih kalau ku ima merepai. Ini kan dia baca dah, nasa kamu tiada biasa mau milo dong. Weh, tahu dia apa? Disuruh milo dong, akan dong milo ni baru ni doang. Besar kada kena baca. Mari dia usah ini dibaca. Ini memang baca roh asli saja kuci. Nah ini misalnya ada ni tercinai. Maka tua tak mak baca dong maka wasa ya tahu ka tu situ nama baca dong ya aku baca dong waliala melongok ka ini ko baca dong salama wahai ni tahu ka masih aja kama motor ilo wangi noto na cinai mesti tanai ada kita cinai tak baca dong agak kendala atau keluarga tak tidak kahe we merek di pakalinongi ilo doni putar palomu yang idale na tapalomi dale na tamudah kami sapa dale ya tu zaman na puima tu jagola ada gitu puima na mau tahu mate na Pak Guru tu ya tu baca talak ini kan tahu mate ya ko natanai ko malaika ay makadamiga imammu ada tu Al-Quran imami akadako tahu mate je akadako Al-Quran imasku
Tahu mati na Pak Guru Puima jago lah. Tahu mati na Pak Guru. Ini itu kalau baca talak ini kan tahu mati nih Pak Guru. Ni gapung Allahu Rabbi akan aku ni kata Pak Guru tahu mati. Tahu tak buku tahu tendra tanah Pak Guru asal ni mangira jinna kasih timanya tahu mati na Pak Guru. Nanya dosen tahu tu na Pak Guru maka soli ke jinna. Apa juga? Naya Puima tahu mati na Pak Guru ni masa tu. Kasih. Dia teman nang nitai. Ayolah. Aku ni mon roga masa. Kok itu ni kan. Namun ya di buruk to ilok koto kenapa patadani pelo niki poso memang. Mak barasanji rate dene je nule lah ba apa nyawa na maninato. Kemana ni tadi warukana. Anak muda malolo ya aga napa nasa gandru suni jo puimang. Kalau saya di masuk niendre baliko dia na bali mak barasanji na bali ni mandre. Terkadang agama terkadang kita tidak harganya. Pengenna matola abalasi kinasan juma wicak kalukutu pawalo kusuna masigi raya lolo ada tu matola bala kadi pui maka silap rapi songkok na pusat na de na pa jam nilaw do sila na rumato matola bala ko din ko solo songkok na sila kagopero kalukutu na sila kalali masabu la swami ni Palestina ni masabu pa jayi Melo galese. Kau putin bali umi palese di siratu pa tu sabu. Tatada kala dini sadari betul kan agama tak aja tercapai agama tak. Luar biasa. Tahargai kemudian maka dakauna sebagai penutup tilawi ripong Allah Taala ajak lalu nasirapa kematat tari waktu melo tak matinro narekode tilawi ripong Allah Ta'ala salamakan tilaw wija-wija sa tilaw ito maparenta tak tilaw dong po tawukar ni pintu pamasemo na mamagi kasi nang katargara atin nero to maparenta na melo yero taleste itak salay ro na may makod yan natannya pidi pada milaw dong ang wija-wija tak bali bola ka ajak tapat tu milaw dong yan ituat dinipigaw Tungang isa makadaman raanin kumungkaran pal juga yuru biya di limam mo pake tapi dene ni rulen me way tek gatang makadajong padongan na tapake walaupun itu ada apul iman yang padilama tapi yan aro senjata ta dua umuhul ibadah yaitu sitongan na padongan itu adalah inti segala ibadah ilo dong ajak talupay tama parentata bapak bupati bapak anggota DPRD kabupaten wajo ajak pak camat pak desa tilo dong apa kau biasa matu ya tu tawang ka matu kekurangan pada matu tu talo ka makanja libuna pada mana ya kiru mana itu ka makanja libuna ika tilaw dongan ya ko tilaw dongan ngero na salama malaika itu bali pak dongan ini tu nilaw dongan itu ampe makadaka ko besek nilaw dong na de na tarime po Allah Taala pak dongan to tabali ya ko nilaw dongan sogi na talutogi nilaw dong sogi na de ta sogi tabali pak dongan Epot tapasogi bali bola aku kasih kuat. Tabali. Nama kerana dita. Mari. Kisah ti lodong bali bola ta sogi. Unde meto ta sogi. Nai dina ne sogi. Nama kerana dita ni lodong ni padan nasallam. Dekin nadene sanya tu padan nasallam malaika min lodong lori pong Allah Taala kada epot talipi pada min lawang sila suran. Ya ku malaikat na nilodong ni tariman itu jadi Allah selama ini pilih makanan ni pun tak pasogi tak hari tak si bali bola ko sogi mah iya ni yo tek ko cara mako ko tabali pak dongat tak tabali ya itulah yang saya sampaikan magi-magi napa baraka itu Allah Taala mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u masih. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafur kami tahu ya Allah begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah.
Namun sejutaan pada dosa yang kami kirimkan kepadamu. Kami tahu ya Allah, ibadah kami belum sempurna ya Allah. Ibadah kami belum khusyuk ya Allah. Tapi kami sangat merindukan surgamu ya Allah. Kami juga sangat merindukan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kami dengan Rasulmu di dalam surgamu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilapan kami ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kami ya Allah. Kami rindu melihat masuk ke dalam rumah-Mu berjamaah ya Allah. Bukakanlah pintu hati anak kami untuk menjadi orang yang beriman ya Allah. Bukakanlah pintu suami kami ya Allah. Bukakanlah pintu hati suami kami untuk menjadi orang yang beriman ya Allah. Kami rindu melihat dia berjamaah di rumah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai keluarga yang Engkau ridhoi ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilapan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, teguhkanlah akidahnya ya Allah. Kuatkanlah hatinya ya Allah. Janganlah Engkau membuat dia lalai ya Allah. Jadikan dia sebagai hamba yang paling Engkau cintai ya Allah. Berikanlah dia petunjuk untuk senantiasa mencintai segala apa yang telah Engkau turunkan kepadanya ya Allah. Dan jadikanlah dia mampu menjalankan amanahnya ya Allah. Nampakkan di hadapan hati dan di hadapan matanya ya Allah kebenaran dan berikan kemampuan untuk menjalankan kebenaran itu ya Allah. Dan nampakkan di hadapannya kemungkaran ya Allah sehingga ia dapat menjauhi kemungkaran itu dan berikan kekuatan kepadanya untuk menjauhi kemungkaran ya Allah. Lepaskanlah kami dalam segala kesulitan ya Allah. Lepaskanlah segala kesulitan ya Allah. Lepaskanlah segala kesulitan yang menimpa bangsa ini ya Allah, yang menimpa tempat ini ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba yang beriman dan pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Dan janganlah Engkau menjadikan kami sebagai hamba yang sering lalai dari ajaran-ajaran-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatihah. Iya benar. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, acara